Škola Trojeručica je mjesto gdje učenik ima mogućnost da se školuje na vrhunskom nivou, uz marljiv i postojan trud. Nije namijenjeno onima koji traže prečice. Nije namijenjeno onima koji žele brze rezultate bez truda, rada i strpljenja. Nije namijenjena onima koji pojanje doživljavaju kao prosto muziciranje, ne kao služenje. Nije namijenjena onima koji žele da nauče samo tehnički aspekt, bez smisla, etosa, duha. Nije namijenjena onima koji žele da kažu da su završili neku školu, nego koji su spremni za preobražaj i uzrastanje. Nije namijenjena onima koji misle da dovoljno znaju i nisu spremni da slušaju i da se koriguju. Ako ne želiš da učiš dubinski, ako nisi spreman da propravljaš sebe kroz pojanje, ako ne želiš da služiš, onda Trojeručica nije škola za tebe. Ali ako želiš put, a ne samo formalno pohađanje nastave, na pravom si mjestu i dobro si došao. Ovo nije osuda, niti odbijanje bilo koga, nego poziv na iskrenost prema sebi. Svako ima svoje vrijeme i svoj put. Uostalom, o svemu ćemo zajedno odlučiti nakon audicije i razgovora.